Sen kolunu yapasa dilik uzar ketsin. Dili uzar mı? Oğlum mu? Demeye uzaktan. 30'dan öptüm bol deme. Ümitim yüz. Hadi böyle kılıp gördün. Oğlum. Makine satmıyor böyle. Ama Mehmet öyle göreyler. 30'dan giydiğim açlat da bıraktı. 100 kurumu. Açar. Kanatçağın oraya maydan oturmayın. Bak çocuk ya maske. 64 kilo. Maydanlar değil mi? Нормально? Moyundan kişini alış gerek. Bir 55 kılla хотя бы. Vayga dağlı jat kırmızı olur. Nazı. Biraz azaytat moyundan aldı. Otur Allah. Uzakta kımız var ekan. Yine konuşacağız gel. Mına uşitip dayardık baştaldı. Oktyabrskiy 1993 жылғы досторубуз бүгүн элге аламан улак берип атат. Ошонун негизинде иш-чараларыбыз башталды. Ышты тартып кой ышты. Кышын насыл ышты. Kımız öyle. Okey katılma senin ne var? Kaç? Tart ötüsür. Sen yine hizmette de. Kulağın ne yaptın? Kırmızı men aldım kaç. Zaten kırmızı men aldım. Balatlarının tüyük söyleyen bahar. Gördün mü? Kabancı ne adam? Allah özü. Yemeği özü çeçolla da tazası memnun açma. Ha nara çeçolla. Bol olsana mumayız da. Azılay mı? 66. Bu da kalsam da standart. 60 06 değil. 06 60 gram al. 6 gram. Bu da kalırsa 60 dayar. Hazır tigildi bu içe emin tigilsiniz mi? Yemi tigildi. Hiç nerse salınbay etkende, maza olup etkende ulaktan geliyor. Kan var da. Ya ama da 100 hazır, daha 5 uçak hazır şey. Bu da kalırsa 60 taza da standart makine. O nak orada kaydı. Juru aşık et. Niye benden başka adam yok mu diye. Okşattım koyun öldüm. Buradayım sen. Başka olma sallandı. Bende röpet var benim. Değişke gitip para tato gevşegen canta çal beni. Kan cantay kar doğan ekensin kardan arbek gelsin. Kardan sangda tavuk menin kargaday başta gezersin. Kurdu burada şan can benim. Bugün şandanı bugün varımız bugün fırsat bulur şan benim. Yiğit bir bana bıratam oldu gençeğin bana çayı çal beni. Çok çeşen. Bir de. Yem. İş başta aldık. Aktan geldi. Allah
Ушинтип туугандар, аламан улактын алдында турабыз. Бул жак Тилек азыр Берсира бүгүнкү өтүүчү улак боюнча айтып берет дагы, анан жердеги достор менен колдон келишинче тааныштырып өтөсүн, Тилек. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Кудай кааласа мына Октябрьский 93 жамааты досторубуз Жоро, 40 Жоро жоробуз. Жакшы ниет кылып жүрдүк эле, жылда берип аттык эми. Быйыл да өзгөчөрөөк кылып, колдон келишинче аракет кылып, берели деп ниет кылып, ошо ниетибиз Кудайдын буйруп ушул күнгө насип экен. Кудай кааласа бүгүнкү улагыбызды баштап, жакшы ниет кылып, элден бата алалы деп баштадык. Кудай кааласа келип, жакшы чабып ойноп кетиңиздер. Кудай кааласа ушу досторум мен тааныштырсам анда, Кеттик эми. 40 Жоро досторум. Ал жарымы, ал жака жүрөт. Келет. Биздин эң биринчи Жоро башыбыз. Бета, Жоро башыбыз. Бета. Бул жак Рысбек досум, Борчик. Борчик. Бул жак Затыш, бул жак Бурсы. Программист. Так, бул жак Медет. Бул биздин тренер. Октябрьский районубузда мугалим тренер ошо борчиктерди чыгарып аткан, азыркы мээнет кылып аткан ушул жигит болот. Так, бул жак Топчубек деген досубуз, булар эл кызматында жүрөт. Бул досу дагы муну көпчүлүк тааныса керек. Линия. Эл кызматы. Бул жак Элеман досум. Бул жак мекенге кызмат кылып, генерал буйруса. Будущий генерал иншалла. Салык бастан күн түн дебестен кызмат кылат элибизге. Бул жак Мелизбай досум. Бул досум Палван. Саяпкер. Bu alt zaten dozum biznesmen bu. Çok Кеттик. Sağın dozum. Sağınbek dozum. Suvarsik. Ketişe ben Dozum kolundan liboy işkeretten. Dozum үйүнөн çıkarıp atası. Kudakası jakşı deyip koyuyor. Kan çıkarıp emel al deyip. Dozum Allah razı olsun. Kay jerde olsun. Hiç kiçikleri ушунчалык кызмат кылган бола. Келечектеги борец. Аяшулук Элемандын баласы бу. Шабдан деген досум. Жоро башынын эң жакын мындай ишенген эмеси, жардамчысы. Жаштардын лидери. Октябрьский. Алла разы болсун. Өтө кызмат кылган бола. Gel jigitler, suyun bu dosuz. Tanıştırıp koyun, suyun. Bu jak Marat dosum. Assalamu alaikum. Marat деген dosum bu. Elde su менен камсыз кылат bu. Video бүтөйүндөп калды. Мадабыз элге кызмат кылган эң алдыңкы жигиттерден bu. Менин кесиптешим экен да. Bu jak Бото. Уюштуруучу биздин эң ушул кылайлы деп идеяны көтөргөн бала ушул бала болот. Алла разы болсун. Бул жак Санчо досум, сагын. Санчо. Бул досум элдин кызматы бул да өтө аябай чыган жигит. Так, булан Нурсултан досум калыптыр. Досум бул сантехник, мышчы. Формана. Заказга кайрылып өрүлөдү. Коюн улайт. Негизи көк тармактын эмеси. Бата берип койсоң демесе. Талгатбай досум, бул Талгат досум да бул программист бул дагы. Бул досум өзүм айтпасам берип улаң ошо бөйдөгү чыктан сактап жакшы өтүп кетсин, тынчама tilegen maksatına жеткире, Жоро жолдоштор менен аман болгула. 93'tөр ушу tilegen maksatına бактылуу болгула. Бала чакаңар менен аман болгула. Şu oynoп күлүп жүргөн не tilegen Кудайым кабыл кылсын. Ар дайым ушу Алла Таалам силерге узун өмүр, чың ден соолук берсин. Жакшы ойноп кетиңиздер, урматтуу туугандар. Атайын сиздер үчүн ниет кылып эме кылдык. Келиңиздер. Алла разы болсун. Анан ошондой эле Москвада жүргөн балдарыбыз кошумчасын кошуп, өзү келе албаса да ошо чын жүрөктөн ошо элибиз ойноп жүрсүн деп ниет кылып кошумчасын кошту. Ошолорго да Алла разы болсун. Элибиздин батасы тийсин. Рахмат жон. Бүгүнкү улак бөдө кырсыксыз өткөсүн, эмне ниет кылган болсоңор, ошол ниетиңерди түз Кудайым берген болсун. Рахмат досум. Алла разы болсун. Куш келсиң сен да досум. Кызматың Алла разы болсун досум. Амин. Бүгүн биз кызматтабыз. Эми башталып атат. Азыр топоз союлуп даярдалды.
60 kilogram çıktı. Hazır emin nereden dam tatıp maydanga jo'nab ketamiz. Ata eline jigitler sırtkara algıldım ben turup jeje koyalım. Ballarda kırak koyalım ey. Balda memamıllar var ya. Bugünkü ulakka koyuluşu sorunlar bir qatar aytып ötpөйсүңбү? Кандай sorunlar var? Xudo xolasa sorunlar жақсы. 10 mingdan 5 жолу, 100 dollardan 5 жолу, 5 mingdan 10 жолу, 3 mingdan 10 жолу. Дагы эми коштомой sorunlar болот. Эми ал жерден улактын көп жатканына карайбыз, ситуацияга карап, көбүрөөк жатып калса коштолуп кете берет. Жақсы эле sorunlar келип ойноп кеткиле. Бул жанагы айтылган sorunlar. Жакшы. Ушул жака түшкө. Assalamun aleyküm detten amandaşayın birinci Jalpına aytam qıraçıngıy camı jurt aytam suyuncu 93'tün baldarın azırda gezi geldi cügürçü Emi men qomuska koyup kolumdu anda qozdop aytıp oyumdu Görse 93'tün baldarı toptulgun eken qarasam onu solumdu Kanake bugün kunlak moştu ötsün dep kana bir çapsanar bolu Bana 93'tün baldarın bular içinde olbay armanı Oymuna Жақшылық үшін да сүйінген, бұлар жақшылық үшін жүгірген. Көрсең ынтымақ достар тұрбай бұлар ой бір мұштымдай түйінген. Бүгін қарап ол тұрсам, бұлар аламдан дағы кенендер, Айтор көлден дағы тереңдер, Бақылдап жатқан бұл ақын қаяқтан келді дебеңер. Мен де бұл 93'төрдің көшесінде жашаймын бұлақ салғылаң ерендер. Анда бүгін өзгөчең ой ұлақ жақшың өтсін деп, Жақшылап қолды çapqıla, bugün kulak moştu ötsün diye. Haydalayın 93'tör siler sürgüle jakşı doğrundu. Bugün ırçılı çok buyursa jakşılap sayıp bergile sorundu. Anda men kalın elden doy gevoktum, bilesin erbinden oktum. Bu 93'tün balları Aytor 10 mingden Aytor Karaçı bir neçen sayat ekende oktum Oy 100 dollar tügönböy tandan dağıle saya veretti oktum Aytor dağın Karaçı 5 mingden dağı tümeli Sorunları göpteşek Sorunları jalgız mes Cüp cüp olup töpteşek Aytor mına 93'tün balları Bulardım bugün de Karaçı ulaktan görmesem deyimin katasın Aytor bularda momenti alsak dep yürüşöt kalın elden doy batasın Aydalayın Karaçı katarınan tizilir Aytor ayta verirsem tügönböy Hırlarım benim bülöndöy Bulargın aytı oltursam Oy bugün ırçöy çögün toltursam Bol boğundu boltursam Kağılayın 93'tün balları Anda kalın el barın uqqandır Bunun akının gelip bir yerge silergen 3 kulğumuz teris eken Aytor göngüldögüdöy bolup barına Buna 93'tün ulağı dep Bugün jeti duan gelsek el
Götüröz bilekte, Kudayım versin tilekte. At salışıp birinde kek bolmasın. Taza çağıp, kolunarda jaman çağıp bayağında tek bolmasın. 93'tün ballarının ulağında çır boldu da erten kalın yere gep bolmasın. Bar bolgula, agar vatkan taң bolgula. Eң негисин айтканда жараткан сүйгөн жан болгула. Мынтип 93төр барыңар жамылып улак эмес, керек болсо ар бириңер бирден улак бергиле. Бар болгула. Ошо ынтымак үчүн барыңар ошо катташкандан болгула, даңкташкандан болгула, бири-бириңерди сөгүшпөй ары качан баркташкандан болгула. Мына кайда жүрдүң эле? Алтын коштан бар экен го. Ketdik. Yengilip alıp aldı. Hayt canım. Ağzıdır sesinde olsun. Oğlup geletinde yüzünü çığ almamak Akşamdan adaşıp bugün balgan Arşaktan almaday suyum kaldan Al suyum aylangan bu Aşığın izlegen История 200 сом болды ол немеге. Номері бар да просто. Ва, жөнөттүм. 200 жөнөттүм. Sayraşın ötkündün eske tabi Sağlar kaymandın ölçette bağlı Buyruksuz suyundun seni yoktur Onlar da getirsin. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Çok yeter. Barakelde bunlar. Az onun oldu. Mana uşintip бүгүнкү күнүбүз башталды. Место да даяр болду. Азыр башталат. Mana. Assalamualaikum. Sogunu koyangday biri-biri urmatsı yok deydi.
ошондой болбой мынол жерде бизге дагы сөз тийгизбестен ар бир чабандес өзүңүздөрдү сыйлап өзүңүз сыйлагандан кийин жаныңдагы берки чабандестерди дагы сыйлап жакшы ойноп күлүп могу балдардын атайын топтогон соорундары бар экен. Ошону жакшы алып, ойноп күлүп, ушунча Алла Таалам баарыбызды үзөңгүлөш кылып, баарыбызды ушул жерден жолугуштуруп, ушундай жакшы мааракелерди уюштуруп аткан балдарга да рахмат айтып, жакшы ойноп кеткиле. Главный улакта соорун эмес, главный улакта жакшы чаап, ойноп, бөдө кырсыктан жанагындай бириң касташкандан Кудайым сактасын дейт. Ушул жерде жакшы ойноп күлүп, ушул Октябрьскийде келип, улакча ойноп кеттигиле деген ар бир чабандестин эсинде калсын деп тилектешмин. Могул жерден анан жогору чыкпагыла, айылга кирбегиле, чабандестер. Силерден сураныч, бирөөдөн сөз угуп, бирөөнүн найласына калбайлы. Анан абутта ышкырганда, судьялар ышкырганда угуп коюңуздар, барыңыздар. Анан жогору жака гана абут бар. Айылга кирип аткандачы. Эми аң жака барганда чабандестер өзүңөр деле баары түшүнүп токтотосуңар, туурабы? Баары сүзтөп болот. Анан аксакалдардан Касым ака келиңиздер. Ушу балдарга атайын ниет кылып, Асан ака токтоп улак өткөзүп атчак, ушуларга бир жакшы фото дуаңызды, калоо тилегиңизди айтып, азыр ушундай кандай турган болсок, акырында да ушинтип бири-бирибиз сыйлашып кете турганга Алла Таалам насип этсин. Асан ака кең. Касым ака, бастырың. Ассаламу алейкум, улакка келген тууган палвандар. Ушу берген балдарга рахмат. Тилеген максаттарына жетсин. Марсел, жээним, силерге ынтымакташында ойноп күлүп жүрөлү, тынччылык болсун, эсен-аман ушул улаңар өтүп кетсин. Келген адамдар ушу тынч болсоңор, мына бир ак сакалга ашырып коюлса, жабышып аласыңар да, Анан кояй дегенди кой бол. Ушуну туура түшүнсөңөр, бардыңарга тынччылык болсун, тилеген максатыңарга жетиле, ушундай ойноп күлүп жүрөлү. Тынч-аман, эсен-аман ушул улак өтүп кетсин. Кана амин, Алла. Assalamu alaikum. Hurmatly palvanlar, mınaki bugün uşul 93-tün jora ulağına gelip turabız. Mına baldar aytıştı, pravilarını saktağıla. Şu 93-tün şun niyet bile kılsanat bilegen oy maksatınarga jettiler. Uşul bugün kulakşık, jaman jakşı böyle hırsıksız ötüp bersin. Amin. 93. Assalamu alaikum. Hurmatly ulak sүйүүчүлөрү, hoş келипсиздер, алыстан келген коноктор. Барды айтылган тартипти сактап беребиз, урчусу жок, көйгөнүшү жок. Кандай тынчаман келсек, кара тынчаман кетели үйүбүзгөчө. Билей күчтүү сорундарды алсын. Бүгүн жоробуз бар. Assalamu alaikum, Allah Teala çeksin kalıyorsun Salam canası hoş gelipsиңер. Uşu атайын чыгарган улабызды жакшы ойноп тартып менен көзөмөл болуп ишкирик болгондо токтотуп жакшы ойноп кетиңиздер. Аллахым барыңызга күч кубат берсин. Саллаллаху алейхи хайр хаким Мухаммад. Баштагыла. Assalamu alaikum, salamatlar. Onlar çırılmay, tırsıktan alıp oluyor, esin-amon gelip, esin-amon getiringizler. Sizlerden soranç, жерге түшөт, түшкөндө сонду саябыз. Ошол жерде топ болот, көтөрүп алып келесиздер, сонуңуздарды аласыздар. Анан кийин баягы колуңуздар тийип, бутуңуздар тийип, келдим деп келбейсиздер. Ошо эсен-аман өткөрүп алайлы. Анан туугандар, улакчылар ошол жака бара берле, ошол жерге алып барабыздар, алып таштайбыз. Ошол жерге бара берле. Берака бер, Мелис. Кетип калат. Bana keldi cemaatlar. Barыңыздар бүгүн жакшылап ойноп,
Bugünkü sayılgan sorunlarda mehnetingizlerdi aktap, bileğinizden güç ketpey. Bugün sonun oynap ketingizler. Azı bulak taşlargandan keyin sorun bayrap. Bırak geldi kana mese. Oğul жерге түштү. Судьялар, sorun aytıp koysanızlar. Bandar hareketinizi kılgıla. Teleşke kap geli 3000 so'm alasın. At salыңар жеңил болsun. Olmasыңарды versin. Barakaldı. Kimde geldi. Sarı forma. Bana geldi. Ay, bana kıtmaslandım. Allah kıtının legendası. Ataklı Karvek Ballan'ın balası alamazsın. Olmasın değilsiniz. Alamazsın. Kimsin kontrol balası? Oradan işin kulağı bilmiyor şu taşı. Kulaklar geçiyorlar. At, Nurvek Tosun'un Sırgay olmayan at. Bana geldi bana. Nurvek Tosun'un Sırgay olmayan at azamatsın. Atçalı cengil olsun. Olmatın versin balban. Bana mesela Cevoroga. Balbanlarında mesela Cevoro Cakra taşlı var. Balban. Birinci Baygen'in bağındırgan bu kıçkaş balban. Sırgoyon mene. Bana geldi bana. Olmatın versin balbanlar. Hareketi yardı kılgıla. Sorun köp bugün buday verirse. Sorun köp sorun. Жерге түштү азыр. Эми башталды. Birinci sorun çıktı. 3000 so'm. Niye sorun kendime tepkip durma? Birinci sorun bu. Çıkmasından başladı arkadaşlar. Ne bakın versin. Dağdağı başkanın beni versin. Hareketin versin. Silah çıkıp duratu. Şükür. 5000 so'mdaydı. Nasıl derden bileğin düşsen alıp gelgenin teresi alıp gelgenin 5000 so'm olsun. Olmasınlar bıraksınlar. Aksalınlar genel olsun. Aldığınızda büyüklerler büyük olsun. Belasından küçük olsun. Zaksana sormasan büyük olsun. Azamatsınlar. Olmasınlar versinler ardından. Piyasa kalbar beşim Allah. Bileğin yıldan güçletmesin. Keldiş. Güzeldeken. Aldığınдағы bölümün жүрегін бұлып қылатын Анса zaman берсе жоқ қыласын Алдыңарының арғынағын арғасанда Күні көзін алдыңда көпті затын Баракелді Дарвалғылар Арғасан жына At çıkıldı dey. Olmasыңар берсін қалмандар At çıkıldı, at çıkıldı. Buna evde sinsek çıngıdak, yanap. Sudalar böyle taşıyıp çaktılar. Yanlardan. Yesa emez korktular.
Yenetiler tekrar. Suudalar getme, balonlar. Suudalar eslam istese yere. To'xtadi. Hozir turdi. At çıkıptır balonlar. At çıkıptır deb xabar keladi. Qarab chapdilar. Suudalar getdilar. At çıkıptır deb toptirganlar. At çıkıldı be balonlar at çıkıldı. Suda mutlular. At gelsen vapşi hesap kılmayız. Sudalar at durdu. Taza çayet, taza menet bilen aldanga Xudoy jetkilsin bari usta. Hareketiңерди kılgıla, hareketiңерди balbandar. Har biringерден olmaqtыңарды versin. Bugün dağınlardı sınat, matınlardı sınat. Bugün koyulgan sorunlarda peşine terminin alıp kettiңерdi biringерден olmaqtыңарды. Beş ming so'm oladi. Shunday to'y berganda, shunday o'ynab berganda Jarofxon Ma'lumlarga nasib qilsin. Kırgız bilen, Salkı bilen, Ulağ bilen dururuz. Kırgız'tan belirlenleri legenda. Hareketine durmaya. Çalımız cemil olsun balonlar. Yakeli bölüm 5 bin arasın. Suudalarga başlayıp Suudalarga uçağınızlar balonlar. Yenetinizden attılar. Hareketine durmaya vergele bırakın. 5 bin arasın 5 bin. Götür balon götür. Hürmetine versin balonlar, hürmetine versin. Atçalar cemil olsun. Balonlar için kalmet, yak bölgesi. Balonlar için kalmet, yak bölgesi de kırmızı pararımız. Sana biringerden aldığınızda hakkınları versin. Attın üstünde arıgaçan kadır bak, dansınlar versin. Bana geldi. Beş bin vurup durak. 5 bin erterek gelip bana mesaj ettiler. Harekete geldi ulgulayın bunlar. Evet adamdın kanatı, Melekçek'tin karası bir kızın eken adatı. Galvandarga karasın azı hüttüyle oldu kanatı geçsin eken. Kansalagan dönücüzü Kırgız'ın göçbörüsünü açırıp sür. Azamatsınlar. Kırgız'ın her bir cigitinin bileğinde gücü var. Önünde sürüyor. Azamatsınlar. Kırgız'ın her bir belası belden. Oşanlıktan bugün Jaksıla Ulakçak
koyulgan sorunlarla alıp getingizler tuğanlar. Memleket 93'ler azamatsınlar. Buna jalpı jamıcıkты çakırıp bugün bölgelerden çıkar sorunun ardı dayardıp bergen Kuday silerge kengselep bersin. Yaratmana bakın. Ballarga yaxşılığın ayagasın. Var bolgula. Agar yatkan tanbelgula. Eң negizisini aytkanda jaratkan söygen can bolgula. Azamatsınlar. Bana geldi. 5000 soğum alasın, 5000 soğum. Hürmetіңерді versin, balonдар hürmetіңерді versin. Kırgız ezelten, kündügünün ayıttın, tut katası bayıttın, asmanının ayıttın, dallar katası bayıttın, altını yılıp çekmeden, kadınlar yılıp etmeden, gümüşlü yılıp çekmeden de gündüğünün ayıttın. Ezelten kırgız atalarımız, el çakırıp, koy verip, ulak verip, kırgız uçarısını indiriz. Bırak balon, götürgen balon gelet at bırak ya. Eleşke vakti edin 5000 alasın. Oğlatın adı versin anlatı. Beter balon. Hareketi gördüğüm bile. Gümüşte öbetin var salat. Yilenip geldiğin sana talat öbetin var salattan alkınıp geldiğin saat deyip bugün. Gülkünüp girip barattan, gülüne attı karasan. Alkınıp girip barattan, alana attı karasan. Kardılık girip barattan, anan attı karasan tümüle azamat. Kırgızın gülükleri sarsavat. Yigitleri andan öp sarsavat. Oynatanlar versin. Beş bin soğum alasın, 5000 soğum. Jalpı 93'lerden koyulgan sorunlar bugün böyken. 93'lere kadar rahmet. Azamatsınlar 93'ler. Şunday silah kulak versin. Azamatsınlar. 20 yılımından da keselek sorun sayarız hep bınake. Yanımda 93'ler aytmadan. Bırak oldu bınake. Çoktan sürülük çıkıp geleceğine başlık. Benimle eski kaptayken bulunan 5000 son. Evet, taş olmuyor. Buna ortalık eski kaptaylet bulunan. Olmaktan gelirsin. Ay Allah, bunlar aşırıdan. Aşırıdan meysep bulmayıp. Teleşkaga mınaki. Marcel, bara keldi mınaki. Mana anık legendalar mınaki. Jana bir tuğan ukosu taştadılı mına Marcel'im özün, azamatsın. Aldığında kat kemike. Gassandın toğatı. Koyolasının toğatı. Rahmat, молодец, hürmetin görsünüz. Antensinin genatı, dastanın delfin de genatı. Delfin de.
5.000 so'm ataşlar. Assalamu alaikum. Bayga but bolsun. 5.000 boldu ha? Ova 5.000. Şu kaman almayı bilirsin. Bul delfin degen atpa. Ova. Yolanlar. Ben sigaret aldırdım ilk. Ona. Tez atmayın Haydar. Şomatınızdı versin. Bu 93 cemaatına bir kalot dilek. Şu 93'ler ötkürgün bastarı şu çötüp etsin. Pata duaları kavur olsun. Şu tumakları bekem olsun. Üy bilönsün men tıç olsun bari. Amin. Allahu ekber. Buna Sana ya. delfin tugandar. Ünkü ulaman ulakta buna ikinci baygeni şul delfin aldı tugandar. Ve aleyküm assalam. Buna hazır. Sulatmaya taşlap verdi жерге. Kravaç. Buna oşentip üçüncü bayge hazır topos jerde kiyim de çıkart boldu eкен. Amen aylandırıp tartip көргөзүп берейин. Лайктан басып биздин каналыбызга сөз жазылыңыздар. Götür koy zulümü. Cümleye götür koy. Hay devlet bağladım.
Götürülüp kaldı. Turdu okşaydı. Dur öyle yapacak. Durmayınca sorun esemez. Çekin. $3.000'in üstüne kimin baş oldu? 5.000 oldu. 5.000 oldu. Nursultan'ın altına 96. Kimin baş oldu? 5.000 alasın. Acı oldu. Allah. Nar gözlüğü gitti. Jer kecha jamg'ir jag'anga otlar jig'ilib o'tadi tayib. Assalomu alaykum. Assalom. Kimde? Kim dedi? Kuma dedi. Gözünün mınake. Koyan degen atken azamatsın mınake. Karamattan. Bir kulağım güven. Assalomu alaykum. Yaxshi shukr. Yetişmeye kaldık. Geldimek balvan deyt azamat mınake. Geldişken. Geldimek balvan. Karabulaktı mınake. Geldiş balvan deyt azamatsın mınake. Olmatın versin. 5.000 som alasın. 93'ler cemaatine geldiş balvan bir duanı verip koy. Hayrat Aka geldin ya, Hayrat Aka. Ya, assalomu alaykum, balonlar. 93'ler dostlar. Şu toylar, olasınlar. Maşallah, Allah razı olsun. Şu balonlar, intibanlar, hepinler. Hepinler. Birinci telefonu verdiler. Maşallah. 90'sı var. Tadısın. Ay malades. Geldiş. Atı ortaktan şeref bağasının atı ken. Ördek degen atı ken Pakiliçka. Azamat ismini at çalı jengil olsun. Barakelde.
Ulak qanday oldu? Keldiş. Ulak maşallah zor da dost. 93'ler ulak zor bulat da özü. Ana. Bugün dostların ulağı eken de. Allah ömrün versin. Maşallah. Ha, rahmat. Ördek mene. 4-üncü salım. Keldiş. Balban. Taşta aldı. Jarga ketip kaldı say boylap. Hazır bulacak da. Esek bulu. Tizilip kalıştı o. Şıkırık жаңыр o da. Sorun yok deydi. Selamat. Atqanda oldu adat. Жақсы? Kimde ketdi hazır? Бұл жаққа кетті. Жерге urdu. Жерге düştü. Жиын чоңойып кетти. Beş min. Sorun 5000 koyulup dur. Lan oyun dedim, öldür. Açık bir açık olacak. Namaste. Çıktı mı? Açıp gitti. Kalыстaydı. $5000 so'm. Hazır $10.000 so'mluklar başlar. $100 başlar. Sorunları negizinden жақсы ekan, yirik. Assalomu alaykum. Жақсы şükür. Бақыт балбан да шыққан екен. Özünün at, özünün surmayan attı. Atı. Surgoyon eкен. Онда Бақыт балбан. Бұл ушул өрөндүн эң эле таанымал балбандарынын бири. Келдиш балбандан кийин Бақыт балбан. Өзүнүн упайын жазып койду. Palvan at gel palvan. $100 geldi $100. $100.
$100. Телешкаға алып барат, $100 алады. Yetti. $100. Al çıkanı $100 alır. Cengo. $100 alasın, keleşe yaparım. Gitti. Yermek de getir. Yermek balkonda. Gitti daha. Şarkılar жақсы ниет Аллах беріп отқан екен. Бұлағы жақсы тыныш өткерсін. Аға не ниет қылса ниетіне Аллах қабыл болсын. Үйіме түс болар. Иншалла Ермек Павлов $100. Деген атың. Аты барс, менген аты барс. Қана. Фото $100. Фото кел фото $100 Ермек Павловға бер.
$100. Yerge tushgandan keyin 3000 so'm. Ермек Балбан. Жарайсың. Ассалаумағалейкум. Сорың құтты болсын. Қандай болды ат бұл? Жақсы болды ау? Молодец. Yerge tushsa 3000 so'm. Бұл Ермек Балбан қайсыл жерге барып алсын, қазір сорын таштап жүреді. Барс. Барс деген ат. Бойы кішінекейлі ат екен. Негізінен мына ушул аттар жақсы жарып атат азыр. Ермек Балбан бойынша айтсақ, ушул өрөөндүн Балбаны. Нокенге барабы, башка жакка барабы. Улак ашып, бардык жерде жарап жүргөн Балбан. Кезектегі байгені кім бағындырады? Барқыда да улақ бар дейді, бірақ балбандардың көпшілігі бұл жерде екен бүгін. Oo, ne oldu gitti? Kimde gitti? Kimde gitti? Özümün gireydir diye fermanatı meni. Cihaz korganın aksakallar geldiler, Sınqat'ın. Sınqat'ın aksakalları. Oo, Sınqat'ın aksakalı gelsin. Ol aksakal, da. Çakırın atıştasın çakır. Kime gile, aksakal gen, o aksakal gen. Gitti. Topi palon. Tilek tavsır var, tilek basın. Taşlagan Balban kayısıl жаққа gitti, görmeye kaldık. Жерге düşelek okşaydı. Gitti. Topi palon, молодец. Özüzün jigit. Topi, yaga gel. Topi gel. Gel buraya biraz suyla kaydasın. Topi. Topi palon. Topi. Topi. Niye gelmeysin? Gel de. Sorun da al o da. Topi. Daha gel dostum yapma.
Eng yaxshi. Mayli, janob, assalomu alaykum. Bugungi ularimiz qancha so'ngda o'tib o'tib ketsin. Do'stlarimiz uzilmaslardan shu iltimosda yuraveraylik. Qilchira chachirabazna 93 Hay, barakalla. Atың мен таныстырып қоймайсың ба атыңмен? Грейдер атымен. Телтору, грейдер дейді. Өздерінің жамаатынан өзі улақты ушулар беріп атат. 40 чоро 93-тер дейді. Топи палван дейді. Байгесі құтты болсын. Ардайым ел ішінде жақшылықтарды көріп жүре берсін. Аты ешқашан мүдірілбесін, а? Бұл жақ қайнап атады. Келешек келгенің 3000 сом аласың. Ана, сүйесі ұшқыры. Судалар. Атшы қылып қалған ұқсайды. Бізге мәлімат беріңіздер. Біз микрофонмен жеткіріп тұрайын. Siyasi kutluğa kalmanlar. Yoktan pişmeyle sarıldı. Yetti. Salışalar. Sidalar kutluğa kalmanlar. Kalkale birbirine atsalıp birbirinde gek bolmasın. Kazasız olaksız birbirinde gek bolmasın. Yerken 93 cemaatinin uzağı kızıl olmaya kaldırıp kalın eline gek bolmasın kalmanlar. Hareketiniz kılgılar. Buna tadız yengil. Aşçının engini bile götürüp alıp gelgene getirasmış bekler. Hareketiniz kılgılar bolmanlar. Şoker da Allah et. Natko.
Anamızda tarafımızdan gelgen balvanlar, zeynep kılgılar, hareketler kılgılar. Hatay'ın küçük gelgenlerden oralar odaydı, o da size hareketler olsun. Git otak ketme vakti. Gitti, aşıp gitti. Şimdi gitti. Ay bereketli. Kalma fıttının balvanı, şerik balvan azamatı. Altın tağı mingana. Suyundaydın bitmez kalganatı. Azamatlı, Allah'ın verirsin. İnsan. Şerik balvan gel, duan ver. Azamatlı, altın balı zengin olsun. Suyundaydın. Gitti. Notlar abi. Taza çok hareket. Жерге түшпей қалды ұқсайды. О, тегереніп баш жағы айылға жетіп қалды. Қайра қайтты. Bana жерге түскеннен кейін сорымды айтамыз. Бәрекелді. Алып шыққаны 5000 сом айтылды. Şunu yerden gösterip veririz. Aldığa girip koyuyorsun, seke arka çıkıp öğretken ne? Kaynağı açadı.
Gayrı ötüp ketdi o. Dostlar urbağına gelsin de. Ha? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yaxşı şükür. Kaynağı var atay. Oturup al. Götürdü kaldık şimdi. Kimde? Ha, kök forma. Kök forma kim ekan? Жақсы шықты, жақсы жерден алып шықты. Ayдар Palvan'da Kıraka. Ayдар Palvan. Palvan kısmının Ayдар Palvan. Kıraka. Şiddet kameranı bulmaktan. Romasın versini göndermasın diyorsun. Gel hemen. Aydar. Aydar dolandı ver gel hemen.